Minista wa ugitiri Kithure Kindiki uria warite ari kaunti ya Tharaka Nithi onekete kwerekeria mikana yake kuri munini wa president Rigathi Gachagua na aria mamurigiceirie kumana na ndereti iria makoretwo magitwarithia na mbere ya gutetera mabataro ma gitero kia Mount Kenya. Kindiki augite ni kieha kuona uriria wagagu uria watabanagio ni mung'ethaniro kugerera mirurungano wa kinyo muthia gukaumbuka angi aria magirirwo ni guteithiriria thirikari. Wakati mnaongoza wananchi, tuwaongoze kwa mawazo, tuwaongoze kwa kushindana baina yetu kupitia mawazo na ile mipango tuko nayo ya kusaidia wananchi. Tusiwaingize katika uchochezi wa kukoseana heshima, kuchukiana ama kuumizana kwa sababu huyu ni kabila hii na ule ni kabila ile. Miario yake ejititwo baru ni Minister wa Migunda Alice Wahome uria waritie ari kaunti ya Murang'a akiuria atongoria matige kuhuthira mahinda maria magirirwo gukorwo magitungatira muingi gutambia rumena. No ni wega tunyihi inegene ria gisiasa kana ria kugeria kuhurana na guikaniria miario iyo ndingiteithia urumwe witu ta community na ta bururi na gutire itari na bata. Urumwe wa community wina bata, urumwe wa bururi wina bata, urumwe wa thirikari wina bata makiria nigetha tuhote kuderiva. Atongoria aya mateteire thirikari ya Kenya Kwanza makiuga gutire na githingithia kirikuo na ica ikuhi nyumba ino ni gucokanirira uria kwagiriire. Of course mung'ethanio no ruhi riu marakihura no ruhi maraho makihumbu na eko ni giguita ndumo gitigita ndumo tondu tutingitikira na president ena capacity ya gutunyitithania ithuothe na turenda andu matige ngui. Mtu yote mwenye ameleta kugawanyisha wananchi katikati ati kwa sababu ya misingi ya ukabila hana agenda yoyote, anawaambia tu wewe ukoo wako ni wale wengine ukoo fulani. That one is an enemy of Kenya. Na sisi kama vyombo vya usalama tutakabiliana na maadui wote wa Kenya ambao wangetaka kusambaratisha nchi yetu. Gatigati ka aria mamurikitwo ni ruhonge rwa ugitiri kuringana na Professor Kindiki ni atongoria aria marari hai mwana nigetha ciugiririe kana ituthure ngui micemani-ini ya muingi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.